Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Katnat sarkar ke bakmi iki kampen roisor hakani ke jela. Menta kadang wat ya ke jaka, na ke benta bar pengkeriak no ya ke office rekam. Jong ke Shillong Municipal Board, ke ba menta ke badan hapok Viva Road Shillong. Ya kani laito do Menteri Sarkar ke jela. Uba pet ya gani katnan, uba Hamlet Sendoling, uba lai toro bana kalyang juu, uladak wan pet ru, ya kawai ke caka kebaran hajan ke yengsa jung Chief Secretary, ya ke bamenta la penankam da katnat Basin Development Authority. Uba Hamlet Sendoling ulai toro, ba ya kani ke caka lakmi da katnat JAD. Bat la dab yakan ru, bat kani katnat, na kebenta kani ke jing temu, ban penkeriak no ya ke office jung ke Shillong Municipal Board, bat mari dab kan riak ya gani ke office. Ya baru kinong Menteri Sarkar, ki basyong basa atem yo molong. Ki badan cispa arpa perangut baro on sapen karya no syaka kuota ke badan hapok Viva Road Shillong. Kila IT pok Urban Affairs Department ba unit ia ka jaka ban pekerja no ia ka office jong ka municipal office temporary ke badan tai pok Viva Road. Di negeri yang juga ngelawan ban pej ka we ka jaka ke badai hadirin kata ki sa jong Chief Secretary ke di office jong ke Basin ke bagi penunggang mentah di kalan pek ngelawan jengok ngi ketika jaga ke bibit ke babiang bagi don jikal men ru banyo itu jikar marba ya ke office jong Basin ru ngatrai kilap ban pria no assess for head office po Northern Hills tidak marba kani ke office ke hap apo ke jengpek jong ke JD nilai keren ba ke JD ba kenai no ingi yak tu ka office jong ki hang tu tigi kermen bagi nyo ye ke office po ke JD di way bagi nyo itu ke office di mar-mar hingin pekerja no ye ke office jong ni ke municipal langtai apo ke office jong ke Basin di mari lak ben pekerja ye ke office jong yang tai ne po ke office jong ke Basin di klempep nagliang jong ke department ya borok ki nong tre ki jong ke badan ke mahasiswa ar perangut ki basong basa antai po motor ye kir in alot no hak itu ki kotor ki ba long boros kata office jangka municipal ngilai keren tinggi pati belum ke naik dari naklian juga ko borong pi ba mari ai maki ngar umar transfer no iki ke office bagi staff jungi nang tai na po temporary office municipal nang po Basin ke temporary transfer ki yang turu impe ki kamera ba program boros kata ki office ki ada ki budget ba peri kita ingin merawat kat ba isya ka kam de mar kota ba de ye borok ki bateri bangi kitu ki nong sar ki nong perkhut ki ba sa potai po kteng road ki beli ki nong tri jong ka municipal ye ki na order ba ki de banuan shogno apa ko kotar mar katai ko kota lasta namta ka jongki ba ngi kermen ru ba ki ki bateri bangi ki nget ye ko order ki bagi ai na ka office jungi pi haru mentang yang pelak dong lanu kan ke office kendap marba ka dan po ka jingile mo ka ba utu ba persai kata ka kompleks entai utu HM Simen haru mantang mane pelak ban pendap bag jumlah berpendap jengu ka dari rumah kadau ba dan pisasu kembakapa di kajeng mamlak juga ban pendap kaplong ngi ruba ngim yo chu ya tek office ke bagi di ban yo hang tai po municipal complex santai po Jill Road dan kliang jungi ke department ila tho sti ila ai ka notice show to kontraktor bode ban pendam no ya ketika kompleks santai kan bagi yo makam no ya ketika office ke jungi ke beri permanent office santai po municipal complex kan dari ke jumam ke office pada keplong ni pada bagian hap songsa songwai sa spon pencu occupy ya teka kota jaka municipal dan ni kenon kidon ni pin mar mansura por ya san ya tu government ru san ba ado lai post nem ban IT sya tu ka company bahkan peniak ya teka hotel lang dia di ndi kejung sakut sa pada kejumlah pendap pada kebu jeng ingi bakal mentak kan dia jangan jungi pada marba kani kalau ia kejengnya takut baka ia besar rumah marba kadang pokok kis kamtam unit kontraktor di nilai ka notis kejongi di
ngin pet ke ba response tak yang ka. Coba.